Hi guys, би өнөөдөр ахтайгаа уржидээ тэгээд энэ чоколаттэй юм идэж байгаа. Тэгээд лайк, subscribe дараарай. Энэ бичлэг таалагдсан гэдгийг найдаж байна. За би энэ шингэж жоохон кетчуп энэ чоколатын жоохон багтчихэж. Юу вэ? Чоколат хийж хүү. And boom, we are full diamond with full diamond tools. And what emeralds can I count? How many possible apples can I get up? Because you see my regular food, if I get a stack, I've got a stack of enchanted gold apples. And I can still just get more blocks of emeralds, just like that. Like, subscribe, yes, good daraaray. The regular emeralds, and I'm going to buy a load of arrows. Ayaw mo na. Right now, how many ender pearls will I be able to get from Ang gitita tan shot ako. Тинтэ гэнэ. Ана араас тав. Маргаш нэг видео хийе за. Тэгээ маргаш видео хийхгүй бол миний subscribe ийм шүү. Нэлий нэг гэж. За бай. Маргаш нэг бикнод байгаа. Bye.